العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih sing kami alhamdulillah rinay sab niabutin waktu na to pa amin adlaw ini Jumaat. Insyaallah ta'ala ya nasinagi kumawa kita niyo si parsukuan na ngat tumay masin patumtum. Inbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran mahamulya. Tadakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Iwan patumtumi sila ya Muhammad sabab lawng na in pagpatumtum piatumtumi inyan makarihil siya kamumpaatan hamanga sila na mamaratsaya. Namisan pa in kiaunan na to nangangako kita beriman in kita niyo paratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw na to taliun bat di na kita niyo paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tutukasan atawakan mga panandas. Sabab tumtumun sin kita in panandas din ha Allah subhanahu wa ta'ala inyan niya magad na hakabuhi sin kita. Ay di makna sa lugay in taubuhi ano kaya parainduun kaniya in pangumulan bius kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto tuod di siya makapuas dahin ha mga tatandasan sin Tuhan. So dahin na sabab ini sibu dahin tatandasan yan labay siya dahin ha parkala marayaw umasa na isab in tatandasan lumabay siya dahin ha mga masaib atawakan mga kasigpitan, indatungan kita niyo problema, indatungan kita niyo mga parkala di na to siya kababayaan. So dahil na sabab yan, bilang maniyo tiyo patumtum kato niyo katan. In kamatauran sin mano siya, makatumtum sila pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila sila yaun halawm sin mga masaib. Apabila aun mga problema nila, aun kasigpitan nila, at awakan hawakto sila nasakit, hawakto aun nianam nila bukod marayaw. Tabiat sin mano siya in makatumtum siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kiya na naman niya in sigpit, kiya na naman niya in sakit, na doon katumtuman niya, na wairoon dugaing in pangayuan niya tulong iman sintabang buat malingpan amurain nagpatanggan kato ni. Nawairoon na to sadya iya ingatan itong day sabyad to day na mga tutukasan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in apabila kita niyo datungan sin kahanong atawakan yaun kita halawm sin kasanyangan atawakan iyari pakato niyo in seha yari pakato nyo in mga ni'mat. O dahil na sabab yan, mataod din ha mga manusia, hindi magpakapas ha mga panandas ini. Amuin tutukasan din ha Allah subhanahu wa ta'ala, indatungan sila sin kasanyangan, kahanungan. Sinasadya din ha mga manusia, nangangakubar iman, tumagawa bang sila yaun halawm sin sahha, hindi sila makapagsyukur pa Tuhan. Arapun inday ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pakaradyaan sin beriman,
sibuk da indatungan siya karayawan, atawakan datungan siya sin kasigpitan, ingkatan sin pakarajaan sin beriman, hipagmalilla niya patuhan. Iunsod, hiagso niya katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indamikian ini, hahadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law na'ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'un syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu darra'un sabar, fakana khairan lah. Wa laysa dhalika illa limu'min. Lalu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ajaib law na intarkala sin mga silaban iman. Maka inu-inu in kahalan nila. Ano in apabila sila law na datungan sin karayawan, bang sila yaun halawm sin ni'mat, halawm sin kasanyangan, kuno in hinangan sin beriman, bukod magkugkuyag sa ito. Gumagawa, ipagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ano inisambat na to, daing kamatauran sin mga sila manusia, kalupahan nila in Allah subhanahu wa ta'ala, awakto sila halawm sin siha. Pila sabja din na mga manusia in magbati siya sin mahinaat. Iniyaot para doon kanya in ni'mat kabuhi. In makakaus pa siya manaw isa-isa niya. Makasunod pa siya isa-isa niya. In ano in masawa pa in pangatod niya, masawa pa in pangdungog niya, kalupahan niya in magsarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Arapun in beriman nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in asabat husarra, apabila siya laon na dagpakan sin kakuyagan, dagpakan sin kasanyangan, ipagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Syakar, fakana khairan lah. Sabab kaya iingatan niya, in parkala yadto, in karayawan, in kahanungan, in siha, in ni'mat, in inilamod din ha mga tatandasan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. So ikapagsyukur niya in mga ni'mat, in mapakay niya, in kakulasog sinbaran niya, in mapakay niya, inamu in kahanung sin pikilan niya, mausal niya haagama in alta niya, in kusog niya, in sihat niya, amo in mausal niya in kataan-taan ini, bilang takarruban ilallah. Maitong mausal niya in mga ni'mat ini katan, amo in hikakusog pa sin pag-akhirat niya. Damikian din ha mga sipat sin mga sila beriman. In asabat hudarraun sabar, apabila sila datungan sin tutukasan, apabila sila datungan sin kasigpitan, atawakan aun na niyanam nila sakit haginhawabaran nila, atawakan datungan sila sin mga problema, datungan sin mga parkala, di nila kabayaan, bukod inhinang sin matan beriman, amuin mamungmung siya. Kababin kamatauran sin manusia, ang waktu di magpakasabar. In sabar ummat al-Islam, hambuok siya din ha mga parkala bang nato kita un maluhay. Pumagawa aun tu din ha mga hinang hapangatod sin kita ni umakaan. Kain Allah subhanahu wa ta'ala raing makaingat sin lagbo, sin bingkat, iban sin dayaw sin tutungbasan mo. Kasabot na to in panagnaan, amo na in apabila kaw dimihil ka maapan hatay manghud mo. Apabila kaw dimihil ka maapan hata unakaru sa kayo. In parkala ini hapangatod sin kita niyo makaanda. At kaw isab imiyan niya at takaw. Sumagawa in hakikat niya. Bangkaw magparagbos na kanya buon mo na kana naman in bugat. Amun sa amun kiya hinangan kaw dusa sa mata-mata. Atawakan
Kia hinangan kau dusa hawala mo kia ingatan. Ang panangayo maun kay mo kamaapan intao nakarihil kay mo dusa nga aun waktu mahunit. Sababing tabiat sinano siya aun waktu apabila dimaragan in pride. Aapyap apabila in piya uuna niya, in kabayaan sin napso niya, in ego niya, in pride niya. Aun waktu mahinang para sababan amo imbi siya makarihil kamaapan. Mahinang para sababan apabila dumatumbang kanya intay manghud niya, in mangayo kaampunan, di niya karihil. Sabab sin niya nanam in sakit, niya nanam niya in sigpit, atawakan niya nanam niya hawak to siya na anyaya. Hawak to yan, manaimbabaw kaniya, inamu intuhasin pangatayan. Hangkan nasambat na to da maluhay sa inimian kita, maluhay indimihil kamaapan. Sumagawain magparagbus kaniya, inyab to parkala, bukon na siya parkala, sibi-sibi. Bukon na siya parkala, maluhay. Sabab aun sa ikawin kiya dusahan, ikawin na anyaya, ikawin kiya hinangan bukod marayaw. Na aun waktu bang intay manghud mo na ngayo maun kay mo kamaapan, amo imbi mo siya magtuwi-tuwi karihilan kamaapan. At awakan, misan mo siya miya maapsa, mahunit na magbalik. In amo in pangandul, at awakan mahunit na magbalik in pagmuamala mo. Bukod na biya sinamo in pagmuamala mo kadiya nakauna. Ang kanda in parkala ini, manjari kita nyo imian maluhay kagwatiya, bisarahon in pagbihil kamaapan. Tumagawa, mahunit na siya paragbusod. Sa inbayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga hinang ibadat at tawakan hinang marayaw, na intumbas niya Tuhan da in makaingat kaniya, inbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, illa man afa wa aslaha ajruhu ala Allah. In mga sila tao, dinihil kamaapan. Apabila sila iyamusahan, ubus na ngayon kanila in kaumaat. Ano indupun sabya sila dinihil kamaapan. Umagawa in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aslaha. Ay binaana ano hininang siya balik sin karayawan. Ibalik niya in karayawan na antara niya ibang sintay manghud niya amuin matalo sa kanya. Amuin hibalik niya in alaka bang biya diin in pagbagay, bang biya diin in pagsumad dyan nila nakauna. Hanggang na ayaw kita niyo makawa sin amuin pikilan in mga tao. Nalaw nila in pagpangandol. Bangtaw iya hinangan do sa minsan. Amuin mahunit na siya magbalik. Pambil bihilam nila upama law na biya sin sa parati. Tasa nabagbag. Nabang siya nabagbag na amuin mahunit na siya magbalik magtupakarya sa linya. Harapon in bar iman ummatal Islam. Indimihil kau kamaapan atay manghud mo nakarhil kay mo, nakahinang kay mo dusa. Atawakan nakahinang kay mo kangian. In mahuli na ngayo siya kay mo maap. Miyawon nagbaran atawakan uno-uno na wasila. In mabaya siya pangayuan kau kamaapan, in mga dusa na hinang niya. In mahuli mabaya siya magbalik, in alaka niyo biyasin ka inatagna. Ang pamuyag tutiyugutan na ini Tuhan da in makaingat fa'ajruhu ala Allah. In tumbas niya, Allah subhanahu wa ta'ala ra in makaingat. Sabab bang nato kita in sifat ini, dahil na mga sifat barayaw. Ako in piyag sisipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daram na to, hipagpangayo aun waktu ha mga qiyamul layl. In imyan kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dahil na sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in sangat, in kaampunan niya. Maluag in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga manusia, ha mga ipon niya, ang inda kahinang dosa kaniya. Sabat masintuhan na to Rabbul Alamin, habayta niya. Hadithun Qudusi. Ya ibadi,
law balagat dunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Inbayta sintuhan tarapul alamin. Biyaitaan niya kitabang biya diin luag. Magbiya diin kalagbuan sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ipon niya, amuin nalawa din haram niya. Mga ipon niya nakahinang kaniya pardusahan. Misan pa biya diin taon. Misan pa biya diin lagbu sin dusa na hinang mo. Misan pa biya diin niya, baho niya. Untuma in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luag niya. Mabalita sin Tuhan Rabbul Alamin, tiyawag niya ipon niya, ya ibad, ya tulaw na ipon ko. Law balagat dunubok, misan palawnan niyabot in taot sin pardusahan mo. In lagbo sin dusa mo. Niyabot na siya madto nahipo na indun niya. Niyabot na madto pataas langit. Tumastagfartani. Hain mahuli, in nangayo kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In piyagtaubatan mo na in kataan sin mga maksiat, in kataan sin mga dusa na hinang mo. Misan pa in lagbo niya, in bugat niya, atawakan in taon niya. Miyabot na madtu'ana na sama, miyabot madtu pataas langit. Tumastagfartani, in mahuli lang sin Allah ta'ala nangayo kau kako kaampunan. Ghafartu laka. Ampunan ko kay mo sintuhan, laong sintuhan. In kataan sin pardusahan mo. So day na sabab ini mga katawtay manghuran haagama. Aunun na to in pagmaap niya api. Aunun na to in pagdihil kamaapan ha mga tao nakarusa kato. Sabab in kalagguan niya in tumbas hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Siyarah in labi makaingat. Ang amal ibadat na biyaitaan kita biha ini in tumbas. Tumbasan kita niyo sin surga. Tumbasan kita niyo sin karayawan. Sa sambat na to da intuhin ang ini. Bukun hata mo in karayawan tiyata ka masintuhan. Sumagawa aun pa mga karayawan na Tuhan da in labi makaingat. So lamud da in hayan. In apabila tuan kiya hinangan kau dusa. Apabila aun nakahinang kay mo tao, kasaan, labi aula na intay manghud mo, nakarusa kay mo, in mahuli na ngayo siya kay mo kamaapan, in hitugot mo yadto kaniya. Iban mo kung sadya yadto, hibalik mo. In amo in pagmuamala, hibalik mo in amo in dayaw mo kaniya, biyasin wayru unjimatu, na in parkala yadto bukon maluhay. Nabang siya naginang sinhambuok ipon. Allah subhanahu wa ta'ala rain makaingat, sin laggo, sin lingkat, iban sin dayaw, sin tutungbasan. Amuyad to in panagdaan. In hikarwa, law sin mga sila ahlul ilm, dahil ha mga hinang, amuin apabila nato siya naparagbos, apabila nato siya nahinang, dahil ha mga ibadat atawakan kakahinang Allah subhanahu wa ta'ala rain makaingat sintungbas niya. Inhikarwa niya amo na in ibadat pagpuasa. Inbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Inbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in katanlaw na sin kakahinang. Hadithun qudsi, kullu amal ibni Adam, in katanlaw na sin kakahinang sin anak apu Adam, kaniya yan. Ay bimana wala iyaku sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa in kiyaunan sin pagsambahayang mo. In sambahayang, amuna in panagnaan asubuhon kay mo sin Tuhan, haadlaw akhirah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sala. In panagnaan asubuhon, in panagnaan hisabun, haadlaw akhirat amo na yung sambahayang mo. Sumagawa, wala imiyan in Tuhan,
in sambahayang kako. Wala siyuko sin Allah Ta'ala in sambahayang kaniya. In paghaji, in pagjihad, in pagdihil mo sin sadaka, in pagdihil mo sin zakat. Mga ibadat kababayaan sin Tuhan sumagawa. Wayruun niya iya ko paginhawabaran niya. Ay bimakna bagkaw nagsambahayang bukom yan, patuhan. In sambahayang mo, ano yan, in manglangi kay mo, day nahinang fahsya, ibad sin mungkar. In karawan niya kay mura. In paghaji mo, in pagsadaka mo, in pagzakat mo, in pagmarayaw mo, parwamaas mo, in pagtarbiya mo, ha mga kaanakan mo, ibad kaasawahan mo, in kataan sin hinang mo marayaw, in inisuko sin ginhawabaran mo. Bunal hinang nato siya karna sin Tuhan. Sumagawa wala imiyan in Allahu Ta'ala siyuko niya kaniya. Illa sawm. Buat malaingkan laong sin Allahu Ta'ala amura in pagpuasa. In pagpuasa, siyuko sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala kaniya. Unuin agi sin Tuhan, illa sawm fa innahu li. Laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amura laong na in pagpuasa sabab inyan laong nakaku nakitaon sin kita niyo hakataan sin amal ibadat tayo ni amura in pagpuasa siyuko sin Allah Ta'ala kanina fa innahu li wa ana ajzi bih wat malaingkan amura laong na in pagpuasa inyan laong nasuko ko kaako yan iban ako raysab in personally dimihil tumbas kamu in pagpuasa sin kita. Maitayad tulaw sin mga sila ahlul ilm. Sabab amuray ni law na in ibadat in pagpuasa amuray ni in ibadat di siya kasuukan sin riya di day sab siya kasuukan sin sumaa. Malayo siya pariya, malayo siya pasuma. Sabab wayroon tao magpuasa bulan Ramadan, in kasuran siya sinriya, in makapagpakita-kita siya, sabab na in kataang taon puasa. Atawakan magparungog-tungog siya, in siya puasa siya, banikyan. In ini, in kataan sin tao, bulan Ramadan, in Muslim, kataan sin bad-iman, bulan puasa, puasa sila. Na wayroon majal, wayroon tampat, in makapagriya-riya kita magpuasa, atawakan makapagparungog-dungog sinamuin pagpuasa sin kita. Ibang damit yan, daw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaba'u ta'amahu wa syarabah, ano in binin niya, in syahwat niya, binin niya, in pagkaon niya, in pag-inom niya, daw sin Tuhan Rabbul Alamin karna. Ayaon mo kita in pagkaon, in pag-inom alal, umagawa karna sin ka-ikhlas, di mo siya kakausan, kaunun, atawakan di mo kakausan, ba tanong pintuasa mo, sabab yaon dahin doon kay mo in ka-ikhlas. Na wayroon dahin doon in riya, wayroon dahin doon in sumba. So dahin na sabab ini, na subay na to, ayaran in puasa sin kita. Mahal ka in tiap-tiap adlaw 5 baykato, kapag puasa ta. Subay na to yan siya ayaran. Subay na to siya halgaan. Ayaw na to. Akaran na sadya lumabay misandak kumanin ang kaadlaw. Dahil na mga iadlawan sin Ramadan. In wayroon kiya kusog sin pamarat saya mo kapatuhan. In wayroon kiya kusog sin pagmabuka mo pa Allah. Atawakan wayroon na hinang parsababan. Kiya ampun sin mga pardusahan mo. Ano in na hinang sin. So, dahil na sabab kini mga katautay manghuran na agama Islam. At tuwat din na mga anagtulagbo sinang. Tuhan ba in makaingat sin tumbas niya. Ano na in ang puasa. Lalu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala fa innahu li wa ana ajzi. Tuhan ba wagpin makaingat in kataan sin amal ibadat ta. Lipatun siya makahangpu in tiap-tiap karayawan. Inhangpu lipatun siya papitong datos. Kumagawa in bulan Ramadan, at nang lipat in karayawan. Hinihirsin Allah Subhanahu
wa ta'ala tumbas na siyara isa-isa niya in makaingat. At tiyak-tiyak karayawan magpakahinang sintaha iyat lawan atawakan habulan Ramadan ini. Inhikatu daw sin mga kaulamaan sin kita. Dawin na mga kakahinang Tuhan ba in makaingat sin lagdo, in lingkat, ibang sin dayaw, in taod, in tutungbasan, hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Amo na in kasabar. In parkala pagsabar damikyan, maluhay sadya siya bisarahon. Maluhay sadya siya hipagpatumtum. Bang natu kita unin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halawm sin Quran mahamuliyah wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lamod din ha mga parkala siyabot sin Tuhan. Na maitong inmano siya, bukon siya tauluhi. Sabab siya pahancin Tuhan hawak tu asar. Innal insana lafi khusr. In katancin manusia. Sabunal tu din mga manusia, halawum sila sin kaluhian. Dain ha mga tumpukan siyabot sin Allah Ta'ala bukon luhi. In manusia, misan pabiya diin in taud sin arta niya. Misan pabiya diin in lingkat sin pamayway niya. In luag sin lupa niya. In taud sin asawa iban sin mga kaanakan niya. Bang siya wayroon nagsipat sin mga sipat ini. Itong na siya dain ha mga tauluhi. Sababin biyayta sin Tuhan bukun sadya mga beriman. Bukun sadya Muslim. Innal insan. Sabudal tuudlaw na in mga manusia. Lafi khusrin. Tan tutuod halawm sin kaluhian. In bukun daluhi illa alladhina amanu. In panagnaan makapuas dahin ha mga tumpukan sin manusia luhi. In mga sila beriman. In mga sila paratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu. Panagnaan. In hikarwa wa amilu salihat. Mga sila beriman. In mahunihimihinang sin mga hinang marayaw. Wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haq. In mga sila beriman amu in himihinang sin karayawan. Lagi nagwawasiyat wiyasiyati. Nagpapatumtum piyatumtumi. Hatungod sin amu in pagbayta sin kasabunnalan. Mamayta sin bunnal. Magwasiyat kau sin bunnal. Sibu na in kiyaunan niya kiyukugdan in ginhawabaran mo iwan sinway. In kiyukugdan in ahli mo. In kiyukugdan mismo in ginhawabaran mo. Sa hipamayta mo in kasabunnalan. Sibu na tay maun sin tao iban sindi. Sibu na mapait kanila iban sin bukon. In mahal ka kiyabayta mo in kasabunnalan. Misan pa nagmariin katan. Bimakna in tao yan nakapuas na siya. Dain ha mga tumpukan sin manusia luki. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar. In hikaupat. In mga sila tao nagwawasiyat wiyasiyati hatungod sin kasabar. Na in parkala ini sambat na to da ummatal Islam. Bukun parkala maluhay. Magaan sadya taliun. Maluhay sadya siya bisarahon. Sumagawa in magparagbus ka niya. Mahunit. Agun sa datungan kau musibah. Agun-agun in mga in kaibanan din ha mga manusia. Bang diatungan na sakit. Agun waktu in inibilang tatandasan kato. Agun waktu bukun mga yu patuhan. Amu hindi niya hipagmalilla. Bang siya datungan sin musibah. Diatungan sakit. Diatungan panandas. Agun waktu bukunin pagpangayuan nila patuhan. Ampain bayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ida sa'alta fas'alillah. Bang aun kabayaan mo pangayuon, pangayo na kau madto direct patuhan. Wa ida sta'anta fasta'in billah. Bang aun mga parkala, di mo nakakausan, insubay na kau mangayo tulong.
Iban sin tabang, pagsumbong ka madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo ka madto kaniya. Nukun tabiya yaon bang kita datungan na musibah, datungan na kasigpitan, datungan na problema. Hasaman na to bihayaon subay kita madyaga. Mataod mga manusia, insumbungan nila, tabiya da kumanyaon harap pa Facebook. Insumbungan nila harap pa social media. Hibayta in sakit sin atay. Hibayta nila in mga masaib kibugdan kanila. Hibayta nila in problema nila pa Facebook. Natumtumain yan na di dayan makarihil kay mo kamumpaatan. Di dayan makatabang kay mo. Sa bang-awon niyanam mo. Bang-awon kasusahan mo. Indayaw parasahan. Intumindog ka sin qiyamul layl. Sin sulutul layl. Indum. Sumambahayang kau tahajjud. Hialop mo in problema mo. Madtupaa mo in makarihil sin kataan sin solution. Hikabayta mo pa Allah subhanahu wa ta'ala na wayroon mahunit kaniya. Wayroon masigpit kaniya. Na dahin sin hibayta mo pa mga tao. Aun waktu mahinang sadya viral in pangayo mo. Mahinang sadya bunga simud sin tao. In mga problema, in mga masaib, iban sin mga kasigpitan liyabay mo. Amo in sumbungan mo, hisulat mo siya pa Facebook. Aun waktu pagliki-likian sadya sin tao. Aun waktu amo in guyurun sin mga kaibanan in problema mo. Sa inlabi marayaw hikawasiyat sin kami. Andu bang kau diatungan sin musibah? Anip ba kau madtupatuhan? Sang mahayangan, in mahuli pangayo kau na paamo in makarihil sin kataan sin pangangayoon mo. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Indayaw parasahan in tumindog kau sin qiyamul layl. Hibayta mo kaniya in kataan sinamu in masala mo. Hisumbong mo kaniya in mga problema mo. In mga yukaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil na sabab ini mga katawtay manghuran haagama Islam. In parkala pagsabar. Parkala magaan bang nato siya kitaon. So magawain baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ha mga sipat sin mga silamatan beriman. Amuin apabila sila datungan sin musibah, datungan sin problema, apabila sila diatungan sakit, diatungan kasigpitan, inimian sila hipagmalilla nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhipagsabar nila. In kiya iingatan nila in pakaradyahan niyaon, tutukasan dahin hatuhan. Nabiubutan niya halawm sin pangatayan niya, na in tao, in Allah subhanahu wa ta'ala, apabila siya magbutang tutukasan maun paipon niya, in amuin kakausan niya. Na in matan nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, in bayta kato sintuhan, panayon kaniya sintuhan ta Rabbul Alamin in mga masaib niya. In bayta sin Allah ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mabarahin na in ayat ini, mga sila manusia, mga sila bag-iman, diatungan musibah. In mga sila matan nagmamabuga patuhan. Bang matan na in kabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, mamarahin na in ayat ini. Nalawang sintuhan ta Rabbul Alamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hisiyo-hisiyo, in amo in nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Panayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagguwa niya dahin ha mga masaib. Minsan siya datungan problema, maluhay niya kapuklasan. Sabab amo ini injanjit sin Tuhan, sabab sin pagmabuga niya. Yaj'al lahu makhraja. Dahin ha mga masala, dalan tiya pangayo sin mga ipon hatungod sin rejeki. Inamuin mga masala hatungod sin kafakar.
inka miskin. Hatungod sin rijiki niya. Aun waktu aminin mataod reklamo sin mga manusia. Maita ako ini miskin. Maita amuray ni insuko-suko ko. Maita amuray ni inkiamog haraka ko rijiki. Sabang yan siya nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagrida, nagsabar, haamuin biyahagi kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Di yan to hikalipaga kaniya in arta. Di hikaligap kaniya in parkala. Rijiki. Sabab, mahugot hapangatayan niya in baita sin Tuhan. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. In rijiki siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin rijiki wayruun niya na angan-angan. Na in beriman, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin asabathu musibatun wayruun law na dain hamanga beriman. Hindi tungan siya musibah. Imahuli imiyan siya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na apabila kau datungan na musibah, apabila aun na niya na mo sakit, bukunin hinang mo mag-aluhoy sadya, atawa mamungway ruon bidda, mamungway ag, atawa diatungan kau sin kasusahan, diatungan sin kasigpitan, bukun tabiya yaon mamisara kita bukun marayaw. Sumagawa ini pamungta, habay ta kato sin Rasul, bangkaw diatungan na musibah, inimian kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pamung mo, inna lillah. Bang natusan ja kiya ingatan in makna, sinamuin, kaptangan, hindo kato sin Rasul. Indaran na to da siya pagbisarahon, daran na to da siya pagbatbaton, amo sadya bang kita kiyamatayan sadya. Sahihin yan to musiba, sabukon sadya bang aun kiyamatayan, ampa kita imian, inna lillah. Sumagawa, hatiyap-tiyap musibah, hatiyap-tiyap panandas, hatiyap-tiyap kasigpitan niya mo bihayaon, intiyap-tiyap sakit, inimian kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanto di humalga kay mo in pagdunya. Sabab kiya hatian mo, kiya iingatan mo, inna lillah, in kita ini din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi raji'un, iban magbalik na kita madto. So uno pa yung problema hun mo harig jiki mo. Uno pa inamuin problema hun mo hanyanam mo bihayaon. Bangkiya iingatan mo in iniday-day-da. Aun na hula kakkal uuwian sin kita amunain adlaw akhirah. Amunain magbalik na kita niyo umano pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In makuyag kaw imian patuhan. Ya Allah, di batungka ko in musibah, di atungan ako kasigpitan, di atungan ako panandas, di atungan ako sakit, di atungan ako sin mga parkala, di kababayaan sin napsu ko, sa inpiyamong ko, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inpiyag manila ko siya, inpiyag sabar ko siya. Proud na kuman kita umalo pahadarat sin Tuhan na inkatanyad to, siyandalan ko siya, hakar na mo ya Allah. Natungbasan kita sin Tuhan. In parkala pagsabar Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat. In baita sin Tuhan ta Rabbul Alamin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. In tungbasinihil sin Allah ta'ala, hamanga sila ta usabar, hamanga ta uwayroon na mungmung bag sila diatungan musiba, diatungan problema. Hamanga sila tao imian sila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intungbas niya laung sintuhan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadi siya maabot itungon, di mo masaypua in taod. Allah subhanahu wa ta'ala ra in makaingat, sin taod, sin lingkat, iban sin dayaw, sin tutungbasan, hamanga sila tao sabar. So dahil na sabab ini bangkaw di atungan na problema, abikun kita tabiya yaon mamungmung, atawakan susunan ta in maruga dain kato, susunan mo in asawa mo mayta nabiha ini, susunan mo in anak mo mayta ini jimato, susunan mo in maas mo, pagsusunan mo in pangdaigbay mo, susunon in taukatan.
Ayaw mo yan hinanga. Sa muna-muna tayma, inyan pakaradyaan kay mo sin Tuhan. Inyan katandasan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakausan mo yan siya. Amuin makakuha kau din doon ha mga panandas ini. Inbaita ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hipangin dua amo siya patuhan. In imyan kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, dihili ka ko tumbas in musibah ini. Kitaun na to ba in lingkat sin agama. In bariman. In karayawan kaniya marayaw. Ayaw na mismo inamun mga marayaw dumatong mga kaniya. Tiyatay ba niya karayawan. Sambil in mga parkala bukod na marayaw hapangatod niya. Sa tiyay ba niya rapa marayaw. Itong pa rin yan to din ha mga karayawan para kaniya. Sabab in bariman. Ipangayon niya patuhan. Pangayon niya pa Allahu Ta'ala. Na in mga musibah. Bang siya diatungan sakit. Ni manam parasahan bukod marayaw. Inimian siya, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, tungba siya ko karayawan. Ha mga musibah di matong marika ko ini. In mga panandas ini. In kiya matayan kau. In kiya sunuhan kau. In nalugi kau hapag usaha mo. In iyakalan kau. In naanyaya kau. Bukod kau mamungmung. Sumagawa in hinamon mo kaagi. Imian kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati ya Allah. Tumba si kaku in musibah, in kasigpitan, in sakit atay, in kasusahan niyanam ko bihayaon. Tumba si siya kaku pakarayawan. Wakhluf li khairam minha. Iban ya Allah, hinanga kaku pindahi kaku, ganti ikaku in mga musibah amu in naigdain kaku ini, pindahi siya pamalabi in dayaw niya. Ang hindu ka to sin Rasul na bang aun na igkay mo tumtuma. Gantian dayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi pa indayaw niya. Hilabay na to siya pagpangayo patuhan. Na inmatan bar iman. Sibu da indatungan siya kakuyagan hipagsyukur niya patuhan. Pagsyukur kau makita pa kau marayaw. Yaon pa kay mo in pangarta mo. Yaon pa kay mo in ni'mat. Yaon pa kay mo in mga kalasahan mo. Pagsyukur kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban damikyan bangkaw diatungan musibah. Bangkaw diatungan natatandasan. Unuin hinangun sin bar iman hipagsabar niya. Na unin agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laysa dhalika illa li mu'min. Wayroon law na in magsipat kanya inibuat malaingkan amura in mattan bar iman. In bimakna in sipat sin mattan bar iman. In asabathu sarraun syakar. In datungan siya kakuyagan, hipagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In usalun niya in mga ni'mat, in hipagsyukur pa Tuhan. In ni'mat pangarta, in ni'mat kabuhi, in ni'mat kakulasog sinbaran, in kakasay, in siha. Ni'mat yan, pakaya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagsarang syukur na to kaniya. Iban damikyan bang siya datungan sin kasigpitan. Datungan sin musibah, insipat sin bar iman, hipagsabar niya, hipagmalilla niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban amuin hipangayo niya pa Tuhan, inbang mayantong basan siya ha musibah yaon, iban insipat sin bar iman, apabila siya datungan na musibah, insumbungan niya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mangayo siya hilabay niya hasambahayang, hilabay niya haduaak, pangayoon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in tulong iban sin tabang. Pangayoon niya inamuin paluhayon. In kataan sin mga pakaradyaan niya. In pabugaton in pagaanon. In parkala mabugat kaniya. Na wayroon mustahil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban damikyan tumtumun na to. Bang Tuhan na in gapi mo. Tuhan na in amuin tumabang kay mo. Wayroon na misan nagtipon inbang sa jin, inbang sa manusia, in kataan sin piyapanjari, indimihil sila kay mo kamudaratan, atawa indimihil sila kay mo kamumpaatan, wayroon dayad tumaka, tabang makahinang kaniya, buat malaingkan day na pagbaya, day na kudrat, iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala, na muramurahan insya Allah, piya pagbarakat sin Tuhan, in mga napangadji na to,
mahapon ini insyaallah iban na bangmayan isab gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbasan sa taud-taud tungbas in ammal ibadat sin kita niyo labi aula na yari kita niyo habulan Ramadan bangmayan tay maun sin Tuhan na to Rabbul Alamin in pagpuasa sin kita niyo iban sin pagsambahayang sin kita niyo iban sin tay maun in dua sin kita niyo in kataan sin ammal ibadat na to in bangmayan hilamud siya dahin ha mga timbangan sin kita niyo pakarayawan iban anugharaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq iban sin ka ikhlas hapag ammalan ibadat hapag ginangan marayaw bang mayan yaun miya magad dahin doon in ka ikhlas hatiyap-tiyap ammal ibadat sin kita hatiyap-tiyap hinang tamarayaw sabab amu ini in lamud hikarwa dahin ha mga dua rukun sinikatayma sin ammal ibadat sin kita wayruun dapus in taud atawakan wayruun dapus in taud iban sin bugat sin kakahinang sin kita bang wayruun da iya agaran sin ka ikhlas mahinang da siha adlaw akhirat habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alnahu haba'an manthura wayruun da tagaran na tutungbas hatiyap-tiyap hinang piaragbos na to da hindi hawakto na to pabuhi hadon niya hawayruun in ka ikhlas ya Allah anugharai kami ka ikhlas iban tawfiki kami pamaun padan mabuntul hidayati kami maun paran mabuntul iban bangmayan anugharaan kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin tawfiq hapag hinangan sin mga karayawan amuin mahinang nato siya luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli niya subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.